Ino niyo hathara iria Daniel Sigei aratara na uria nyumba ciake igirira mundirio hwai mathaa ma thaa igiri. Arauga aria maracinire nyumba ciake ni kwirihiria marerihagiria thutha wa nyumba inya cia mbere kumundio thikũ nyinyi hau gabere. Kuringana na Sigei, uria mariganitie nake na uria nyumba ciake inya ciramundirio hau gabere arari na matuku ya thutha wa ndundu ya athuri na iria Daniel ari kuiguithaniria itua ria kumuhamurithia itura-ini riu agikuirwo na ciiko cia uikia mbugu. Ile kitu ilikuwa imetendeka mbeleni, iko mzee mmoja alikuwa ameshikwa kama ni mchawi kwa poma ya mtu majirani yangu. Sasa hiyo mzee wazee wa vijiji wakahamisa, baadaye akakuja kurevenge kwa sababu mimi ni jirani yake. Ndio nikakuja akachoma nyumba yangu sababu majirani ilikuwa amechoma nyumba yake, kaambia yama. Goko akiuria borithi kwambika uthuthuria iguru ria wikinaĩ uyu, akiuga ni athiĩte hathara ya makiria ma ciringi 500,000. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.